Shubor nakaslem jong unongsan hima. MP ka Raja Sabha Dr. W.R. Kharlukhi ha ka arpunyotrik uno apra ulapli padba ya ka linti ya ikajat ka batip kom ka Caroline Colony Stairways ka blashna ling ba ka MP lat scheme jong usnem arhaja apulai arhaja abusau ha ka jinglut ka ba shipaulak tingka. Kani kalinti ya ikjat kabadon hadu sans pa sa pulai teliki mau kendon lashna na mintrush do yeng u Petrus Suyam ka Caroline ha ka jingjong ka ba ars pa lai pomitar bat ka jingyar ka long sanput u Dr. W.R. Kharlukhi ha ka jingkren blapin pa ka jingsongu ikipat ba ka rilom jaintia ibla ai ka jingkershan u na do ka por ba udang long kumu president ka GSU wat haba ularung ya ka kamsan himasi maru kumju ka jingkershan ulayo pediang na kipat ba. Habakren halor ka roy kapar u Dr. W.R. Kharlukhi ulaong bakade ka kamram jong u kumunong mikmat ban pendap ekijing don kam jong kipat ba nong song snong bat lada dangsha akalat ulaong ba un persyang banirap ninggong shwa hapo kasnong jong uhi kasnong ka bola he lasan shwa kani uwahe snong ka Caroline Colony uba emha lang lingdo ulay thu ba usnem arhajar khatlai ka Caroline Colony klasha jiet kum kawai na kisnong ka bakhut tam hapo kasnong jawai Bat na kajing yo ikani ka kusnam ka Jowai Municipal Board kala turwa banle ya ka nugu ka project na po ka Urban Affairs Department. Oh, ini rena ku na siya. Korlin ayo mirubot. Dang kunmo dang jo kunmo ka chulai na do poro jo mano kena skur jo man presiden ke JSU kamon yo ke jingker chan ngi ki we ki heti por na iten on the por politics le kur khu blai ka ko parti ko emotet hajan hil strap hogai kende bha pra MUDP jo uro anyaw man the por ke NPP lo arjar ka pra it go bondo arjar ar haule le ko bot u bondo tengah chima hadir arjar kat pra hadir open job yo kandidat yang ini negeri juai konsensi tengah le hiti por man terwagi hak sisen arjar pra terwagi ngau la ko MP remben an bahai le snyap surom ne bahai le job ne jan til skamal ulai tere man job arjar kat pra man terwagi lai tekat u yelem ye ngat chim chimoto kini to kamram yo nga pun sin do sa tho bekelagi ba man wan ki MLA MP le ni MDC mendirap kiki tes nyamu kiki entok nyamu kiki kini dok kam ram yong nong khmat iyo man khmat nei bha phi ba ba ho yu man kam nga to MP Raja Sabha thi ông jit nya ro MLA yo phi to nong thabot nya we kin ru phao ke ngut ke MLA to nong thabot wo la che ke Council of States ong Raja Sabha temut kam ong indirectly mo Pida bori fisinga, ne bhau MLA yang pida tikina ubo runga tu ka arjar kapra. Tengah cimo gini to ka kamram gyonga, teneni cikmat kam ong MH ho ada percang tu ka skim lembaga tu ka donor. Rayu jia tu ka skim lembaga donor ong minister ngari cemo ong ngamye kau pia kamu pia ai MPLAD skim. Hab le tak kuwi ba. Kadang ong pamte tu ada percang ong le tak kuwi ka College of Tourism. Kenang wagi kena yang i yo gulai puren pak kamu yo kat ni tourism tok gawi kuirap hai kena tok du hai ni raye gulai wat cha bar ke state yang i wat cha bari ngada chem kena ge wa pas ku da pas gini hospitality em kena go sao i guna nong ko jo sao i hai tu krek krengang go pili lai pure go kat ni yo go krek em man ka hakit ki ong kiki cruise terkejing yok nong kuah kamu kena segi perlok yonga mendat kamu sanrus nem krek ko ter kawi kesengi ong gai ko kurim yonga nga pilai ke senong pa iyung chena te pelat mana iyung yong i mut kata kejing kamai caitas ah tadam tegini kesengi am ke training e government lek kitu ki kena go yok ge nalor e training ki yok ge lek ga placement kam segini ki hotel ke he kam go Taj ke Oberoi ke big mar join ye arhawi hajar dang kam ke intern se yo ke arhawi hajar ke bam ke di na dom sedong free tengah yo kini to kam ong pi
ki keruk kena keruk kelot yang i hai kam tam hai ni por iwa yu ot yum yo krem yo ki jan to i por rom hoi deu yo luti du hai ni chnong to au tho i lat luti wo lai bat ki tuan ki chnong ne ha ka kam bon ga ki tuan ki chnong han rei to em ai te ka masem gua unot yu dia che prang tengah hari ni sengi yo ong iwan wan kam ong pi ni to kam ram yo ngai wo le nga phan hai ni he san no kam ong bidang kena likwe cuma tu dua orang ma Elias yo likwe chai tin ni ba yo lai yo chor ka te ka ni to kam ram yo nga tan da bulai dang kar khu wai ku lat luti do le ka wi lam ye man ret ma ku wi la dang yo lat no kam ong pi dang em ko bor ka ni ka tai por chang ka wi lam ye ule ke chnong ka thau yo ngai ne ba kam ong tien phreng mo charity bikin sa hom lam ye ule ba chnong ka thau to chui than boy yo lutiแต่ดูกินกินก็คือจักเอกขบเลยพี่ให้โจอีกว่าเอกขบเลยนิวยอร์กทำเมยพี่คือนิวยอร์กก็คอมเมนต์ก็สุกยพี่ว่ารอกันน้องชองชนองยองกับชนองคาร์ลินชิบะชิบะ Office yang ke Senang the submit piang ke ya ke proposal jaga Office Urban Affairs Department wat emile ke jingkermen ko kro wo yo sanction ni ya kan ke project henry haitele nyoi henry kani man ke jingkermen ko kro wa house name arja probably Chief Guest yang ini hari ini sengiu Dr. W.R. Kharlukhi Oman MP Rajya Sabha Langbah Kelakbo Area Development Committee dan Pak UI mau submit ya di proposal ya kawan-kawan kecing MKM yang kecenong nak kalian ke office yang kecenong manjur ka Cascade Committee dapat ke proposal ya street light kam jo le kaptam ya kani karena listerwi kam te I dak di kisnyangu ko kro o Dr. Kharlukhi Oman le kau sampun yang de sanction si Paulak tengkar I hakui ye we tem kamni hagan ne kesni hapiu lai na yang siang de kali lani hapiu ku tiu riat wa kharu kharam te kete kayi man penjengai kayi kan ginong seksenong video kesenong DM kete kejingi jengai ni bha kete ka communication jengai ko chitom ko kantam hiki por mit te dakajing snyau MKM ko M kete ka lat peluti ko suk kalai ko wan I ko M chini cheneng buitai ko M chwa ni ti dau te daya mi te jing perkhat ha ka chnong ko chna ye gani ko lupi na loro mando ko linya I gini ko M cheneng ko buitai M chwa haji por kamongan tu mando ko wi ko project ko man unique ko rat yo siwan te dakajing nyerap ke yang Dr. W.R. Kharlukhi di ukun man kam ye gani kajing anut yang kecnong ko la si pau khat wisnam menchua tatam ko plan bo somni di tipor ember sanspa san pau the league steps they actually manade bigaga ni ember sanspa so pau le kajing drong yang ka ka machis pa prapau mitar hitipor wa sorbi ka hipor udang kurang bulan tu dekat ni aspa le pau mitar dan mite ka jingkemayo meningluti 2.5 meters kat kam te original plan dekat ni le sampai himan ke lekai iwati site man hit kam githau chamnya kam le jo le ke viewpoint ku biau pai etiga pentor ketiga House City. The Yoluki was taking the wiki beautification. Yoluki was campus nong dau ya solar ini the kini ke jing sedang ko de yo
kuman ke major part yang gini to beda tiga lagi nyerap UMP yang ni kita ki ken didai ki wa human tu dau ya thulat ni kamon nang beautify ga kini ka project yang